Ćao svima. Michele, drugi deo, part 2. Segunda parte, Michele. Michele ima problem. O ne, Michele ima problem. O ne. Ko ima problem? Ko? Ja? Ne. Michele ima problem. A ti? Ti imaš problem? Da? Ne. Michele ima problem. Ja imam problem? Ne. Ti imaš problem? Ne. Michele. Michele ima problem. Michele ima problem ili bicikl? Michele ima problem. Zašto? Zašto? Zašto Michele ima problem? Zašto? Pitanja. Ko ima problem? Michele. Michele ima problem. Ja imam problem. Ti imaš problem ili Michele ima problem? Da, stvarno, Michele ima problem. Šteta. Da li ti imaš problem? Da. Michele ima problem ili auto? Michele ima problem ili auto? Michele ima problem. Michele ima i auto. Da li ti imaš auto? Ja imam auto. A ti? Michele je depresivan, nervozan. Michele je nervozan zato što ima problem. Michele je nervozan ili sam ja nervozna? Ja sam nervozna? Ne. Michele je nervozan. A ti? Ti si nervozan? Ti si nervozna? Ti si depresivan? Ne. Ti si depresivna. Kakav problem ima Michele? Mali ili veliki? Kakav problem ima Michele? Mali ili, pardon, veliki? Šta misliš? Šta misliš? What do you think? ¿Qué piensas? Šta misliš? Michele ima mali problem ili Michele ima veliki problem? Da li sam ja depresivna i nervozna? Ne. Michele je depresivan i nervozan. Michele ima problem. Michele works, trabaja. Michele radi u Novom Sadu i ne govori srpski. O ne, Michele
radi u Novom Sadu. Michele ne radi u Beogradu. Michele ne radi u Madridu. Ne radi u Rimu. Ne, Michele radi u Novom Sadu. Radi u Novom Sadu i ne govori srpski. O ne, Michele ima problem. Radi u Novom Sadu i ne govori srpski. A ti govoriš srpski? Ne? A ja? Ja govorim srpski. Da, ja govorim srpski. Ja govorim srpski, govorim engleski, govorim španski, govorim francuski, učim, study, nemački, German, aleman. Učim nemački. Michele govori italijanski. Michele je Italijan. Michele govori italijanski, govori engleski, ali ne govori srpski. Michele ima problem. Zašto? Why? Perché? Zašto ima problem? Michele ima problem zato što ne govori srpski. Michele govori italijanski. Da, Michele govori italijanski. Ja ne govorim italijanski. Razumem, ali ne govorim. A ti govoriš italijanski? Govoriš engleski? Govoriš italijanski ili engleski? Da li ja govorim srpski? Da, govorim srpski. Michele radi u Beogradu ili u Novom Sadu? Michele radi u Novom Sadu. A ti? Da li ti radiš u Novom Sadu, u Beogradu, u Nišu, u Subotici? A ja? Da li ja radim u Beogradu ili u Novom Sadu? Šta misliš? Michele radi kao doktor u Rimu? Ne. Michele radi kao turistički vodič u Novom Sadu. Michele ne radi kao doktor. A ja? Ja radim kao doktorica. Ne. Ja radim kao profesorica srpskog. Nastavnica. Ja radim kao astronaut u restoranu. Ne. A ti? Da li ti radiš kao doktor, profesor, astronaut? Ne. Ja govorim francuski. Da. A ti? Govoriš francuski? Govoriš nemački? German, aleman. Michele govori danski? Danish? Danes? No. Ne, Michele ne govori danski. Ne govori francuski. To je sve za ovaj put. That's all for this time. Todo para esta vez. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!